Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Wothat lang solong rai kom sai khi pen chingdoi rin ran ongdung amuluk armu chejeng mati masureli kepadupon. APHL si racharia song pen wothat lang solong ongdung amuluk armu chejeng pon labang solong rai kom sai khiatum kechenga hut padam long le detsi chingdoi rin ran anpin. Thang achikloni phain korai CR ni wothat lang sopen kilometer truck back kahilo adak an APHL simati all party hills leader conference rachari asong pen rat thor pak pen armu chejenga sai peman pon labang sojai meke paman pon along kechenga hut ke rai kom sai khiatum armu chejenga sai along khang thipsi padam long le detlo an parta APHL si tar pang thek mati benar sitami rai kom sai khiatum pen pupu kachibung ajok jingsek planglo Apit pu pulam chedan si aron pen armu chejenga sai pachun ponlu. 48 pen di Assam Police Act angding so 48 along da angding so kalilo section 48 along da pulo 47 48 lalo 48 la nang lituman da porhe tame police tumche porhe hede la helon ni tum phan avive pen nang khang pini abinong nang khang one ni tum phan yokoban na khang one ningang samjin bese claim ji ke democracy alang litum gonotontro kapi phuklo lake democracy kapi phuklo la si democracy kapi phuklong le de ji phanta ni litum rally pini ki bilo যাতে ডেমক্ৰেসি গণতন্ত্ৰটো ভাঙিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি যুঁজিছো আজি এই পুলিচ আৰু মেজিষ্ট্ৰেট সকলে আমাক পিসফুল প্ৰসেছনটো যাবলৈ নিদিছিল কিন্তু আমি পিসফুল ইয়াত এই বাধা দিবলৈ 144 নাই 144 CRPC 144 CRPC স্কুলৰ ভিতৰত আছে স্কুলৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত এক্সামিনেশ্যন কাৰণে সেইটো আমি এইটো সম্মান কৰিছো সেইটো ঠিক আছে কিন্তু আমি প্ৰসেছন কৰিবলৈ 144 নাই বাধা দিবলৈ 144 নাই এই ডেমক্ৰেসি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন গভৰ্ণমেণ্টে ভাঙিছে আৰু ট্ৰাইবেল সকলক আমাক সাপ্ৰেছ কৰিছে আমাক দুখীয়া কৰিছে আমাক মাষ্টৰ এপইণ্টমেণ্টো নিদিলে চাকৰি নিদিলে আমি যেটো পাব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা টকা হেইবিলাকো আমাক বঞ্চিত কৰি পেলাই ৰাখিছে হেই কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি সকলে দুখীয়া হৈ গল আৰু এই চৰকাৰটো এই বিজেপি চৰকাৰটো আমাক আকৌ বেছিকে দুখীয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমি যুঁজিছো যিমান ট্ৰাইবেল আছে খাচী হওক কাৰ্বি হওক তিৱা হওক গাৰো হওক ৰেংমা হওক ডিমাচা হওক যি হওক কুকি হওক আমি সকলোকে একতা হৈ থাকিব লাগে বুলি আমি এই ৰেলীটো আজি কৰিছো আৰু কৰি থাকিম আমি হেইটোহে ধন্যবাদ লাখাইংগৰ ফনিলিপ MSC কনষ্টিটুৱেন্সি কে পাৰলো সাৰিহুতি বাপুৰাম তেৰন আৰং আমেকাৰ আতুম ৰং হিসি চিংৰুম পেটপেন তোৱাৰ কেপা জগজি আফান লাংকে টেঙাছাই কেকলেম্পন Pinpur me sarihuti borpung lapen tarapung ahavar laki inglong akhei mate karbi lapen rengma akhe atumsi non het pen pikidu kithak adimlu rongka chokim laki kalioni alangroy ari risi chokim ponlu athima langroy arai laki kovi bikron lapen ason son kacho arche ason ajat le choe sitami mesian laso pen ajoksi langroy ari malomsi jaseme do thaklu bondai si kisungdam inglong arat atumke jaseme towar ka heno henlu Athima non puta towar kimi chehelat long lelang towar kimi kalisi non kidobom atowar sitami kahinupon boma sonsidu Athima sarihuti bapuram teron arong along nili block pen tarapung ahawar an kacheleng atowar aning kanwang langke theki tuipen ajo kanglem ver pen apot towar ki masap sovet labang so towar kerai ponji aphan langroy keteng ponji aphan sitami local MSC pubitro rong pilapen MLA Dr Numol Mumin aphan sitami chuning riponlo bonta non puanta kera pon pedet pen ajok Pini rong isi thor pakpensi langke tenga sai sitami klemponlu jong silabang so alanga towar kaprek thopon pe bulotang te sarihuti pen tarapung ahawar an kacheleng ponji aphan pejo pen towar avidet angri sido lasi prabjin pen labang so alangroy arai boulder pitching mate langroy ari kaprek kepali pona towar kaya teng aphan kache helat pon mesen longji aphan hadak arong arat lapen rong asar agostin teronatum ahin pen chuning ripon choki hola pen philip tiso Karbi Anglong news room nang kok mati rara kam ke claim nang kok ke nili tum block 2 borpung an atowar ka bigat pena posi athema nili tum
leng kang lem pena pola bang so to war avi det lo asila bang so to war ke padu ji phansi pini nili tum khado ka bi arong isi chingrum pena bang so to war nili tum ke padu ji phansi ni tum leng teng kon lo asila do ka bi bihek the ka tum hani na chira men chi to dun pena joksi nili tum bang so leng teng nang ka lo asi thot MSc ke ja tu na pen autonomous council ke ja tum si paphanta me thini rilo abang so ka nili tum phana ke rab ji la bela bang so leng nang ke teng pi bek ja phansi chuni reparty lo political ke ja tum NEC atum la autonomous council ke ja tum istame chuni ripen select pen nili lam lo Hamren town area long ke som street light ami ke kar ke aphai do otanglu. Nijang Karbi Anglong Hamren rong sopi town area angkang arlo tami khelan bongji aphan towar along street light somponlo. Lakirat aphan isi keme ang thek binonglo. Ajo kengpen kedam atum tami ake joy dolo lape Nijang Karbi Anglong ahem pi tami. Klar bonglo. Bonta town area towar along ke sompon street light ami ke kar ke ta penang an aphai do otanglo. Hamren na hithi kimi pen hithi ban la swadak pusitami ke kar ke penang an dolo lake hawar ara thek pronglo. Bonta hala ke hai nodak adima long sitami kasilam avelang. Local MLA Rup Singh Daron, local MSc Het Singh Rongphar, lapen Hamren Municipal Board along chairman atum Hamren town atowar along kesom street light ami ke kar ke kahe no theklong ledetma. Mate kasilam ke tong thek thema India det pi angkang along tami BJP asongsi charilo. Lapen Karbi Anglong district along tami BJP asong pensi council chariponlo. Dr. Tuliram Rong Hangpen pregjam ahawar along kaching thur amu klempon ulo bonta dipu rong sopi tower street light pregjam kaching thur hamren pen pangbar dam pulote hamren rong sopi ke RJ kimi ka khelan kaching thur asai ang theke dipu dongka mukam aphan phodunde det tahaiji Hamren rong sopi along tower along ke som street light ami ke kar ke aphai ban otang lo puke local MSc Het Singh rong pharta chinita haipo athe jasemet kahe no street light lake Hamren hithi kimi pen hithi ban anmate theklong ledet mate ka silam tong thek thema bonda ka silamate repairing ke tong sekot pen akenang sot binonglo Karbi Anglong CEM MP sitami West Karbi Anglong along pen bonda Karbi Anglong ahempi Hamren rong sopi along dipu pen pangbar damloti Nijang Karbi Anglong ahempi konatlo dongka mukam Hamren boithalangso kheroni jengkha non team Karbi Anglong Dr. Tuliram rong hangke japon along kaching thor amu ke klem na yahut Hamren rong sopi town area along ke som street light ami ke kar ke kahino dak along kasilamati repairing kavedet ke komatlo ke chokche Ingdeng Inkoraisi Dipu Press Club amahangke thek arni ketalon pon. Thang ni phain koraisi arni Recreation Park Dipu along Ingdeng Inkoraisi Dipu Press Club amahangke thek arni alir alon pen ketalon pon. Adapa pora hu Dipu Press Club me phu ahin pen press alama pangjar pon pen puthot ningkan inkoraisi ke chok mahangke thek himmati kek sitami ingthan ponsi me phu borsing rongphar ahin pen press atum ke claim kedam kisung ke joya puthak alam sitami than pachini pon. Bang swapora hut man jipi ponsi man ke do Karbi poho pen me phu borsing rongphar chun bang joy sing tok bi pen danglok abar impress claim bang phu atum aphan archu ponlu laben labang swamaya long chetong rapet do an pen anisan sitami chora pruisi chekak ponlu longit pen joy sing senar Karbi Anglong news club bank isi uthan podon pisi dulu tamne rise and fall du si angbong alom ke asabu inekle pason do tukolo sitanon nili president ar pudeng that pen ansu se pai tv phan ansu se ke pang tangi phan unan bori pon lo la pen mo phi anda bori pon bombo la pen kado ko media person asan chom tum anta portal anta news spread la press media tum anta electronic media tum anta dipu press club long nang chitudun dipusi ningthelo la pen kedam tangan yanta nang chitudun apot alang ni tum phan suri akardom pajering lo Khotkhoti along hon the meme ke ong dunga drugs kene ponlong Thang ni phai inquiry ni Khotkhoti police station angkang Khotkhoti along ke ong dung hon the meme a drugs kene ponlong Pinpur me arniwang ajowang raikom saikhiatum dode sang se pinpen keton kelang tangching pik pu boy phitsitami lapuson apora hut arniwang ajowang jirlo pupe phirlo pupe raki hormu mate drugs ke pon joy pen pon inghu pon bom sidu kenep kang nangta chethan matsi jokplotlo laso angbong pentami drugs ke ponatum chimit un esidu
Lason si khot khoti along sitami C20 BNCRPF UC Chita Ravi Gill AW Sanjeev Saikia PS Pen K Jyotinat Additional SP AW OC khot khoti lapen Assam Police Dog Squad Chelang Pet Pen Ihumatra NL01 AD 8728 along Kirika Kurugdun si Ke Ongdung Hon Themimi Adrax Nepon Longlu Pangrum Pet Pen Kelong Lake 4.109 kg Hon Themimi Adrax Nepdun Longlu Labang swasaya long bang hini kaching nang cek atum amen laki Mohammad Abdul Samad Asopo Mohammad Iqbal Arta Inkoratro Arong Lilong Usoy Pokpi PS Lilong District Thaubol Manipur Lapen Mohammad Abdul Gani Asopo Mohammad Soyab Akhtar Arta Ningkan Inkorahini Arong Lilong Ipham PS Lilong District Thaubol Manipur Asorpusi Banghini Aphanta Tangthekpon Long Lason si Banghini Aphanta nep engnang ponsi Raikom Saikia Tumpen do ana sai sitami Chipari Deng Ponlo Bukajan Pensar Kurube Karbi Anglong News